4 सीट बेल्ट चाहिए इधर में Nama babun kena nyak kali kimpat thangat setia ya ka sin jam balale mentakasgi ka alpu atrik no pra japsan ki pulit ka Ri-Bhoi ka mi syasrok bantalasi bat khura ya ki kali ki balale tam hakan dia ki jintalasi hakwinan ki pulit ka Ri-Bhoi ka alap ya ki kali ki bala pendon kam bakala bentok keteng kum comment of Mekhaya da ki sim kabo nangta ki babu ro ye Siren le men le kum ki he ki han bat kum ju ki ba ta yet yong ngan ban buri ya di basyong Hapoh kali khem jing map satia ki pulit ka Khrud ya ki Jingthoh be a nya kali ka tar ya ki yong bar ki khura ya ki Siren ki bala pendai Hapoh kali ya kan ki jing khura kali lawan yalam hi dau SP WS Rathur rengkat uba orbil masar additional SP Ri-Bhoi lembat ki we ki he pulit na nong po bat sning ki pulit ka lap ro atli kali ki pisa jong ki bang ki bala pendai Siren khem ki kot ki sra ba biang har bagi pulit ka weng no ikte Siren सीट पे लगा के जाओ
दिखा दीजिए, नहीं तो चल दीजिए, पहले निकालिए। दिखाओ अथॉरिटी है, कागज है, कागज तो ऑफिस में ना सर, मांगो ना। गाड़ी में क्यों नहीं, उतना टाइम नहीं है, चालान काटो। क्या है गाड़ी में आपके, क्या है तो स्कॉट क्यों नहीं है? हाँ निकालो स्कॉट को बाहर।